Tangte pini jasemet na utum hanan chup hakan antum ke bang pon antum han churu party klo. Kedam tang krep ho arni jasemet phelang pi prong pi kheroni chari long ke kacha tong nang tok labang so chudem phutha itu asamang kang pinong futa mel labang so hul pe chup thuk labang so birta nang dolo jasemet per bang gala PGR VGR along ke do illegal settlers mate encroachers tum han thali nang ki labang so demand kache song bom pen piniar niam fita me penangan kaching bai pedolo taring ko yani fita me otomas karbinglong otomas council pen kaching bai pedolo si labang so kaching bai ateng protang te si positive le tu message bang long lo labang gupiloma pijera long le mata la kheroni la phelang pi le puchot kali fuloni circle la pen dongka farko lo fita me gupiloma order ko pi bang man pi lo tase me pen bang ke Assistant Revenue Officer to man filos bang so SOP ka prepare bang ke arpu pe kon lo lan chota kalilan je iritum labang so kai eviction labang so process bang ke SOP bang ke lake pipo bosining je thelo karbingo to mas council hi ban setame la pentu atumi hajong assembly along the semet pet congress leader mate congress MLA Deborberta Sekia alangli kipu apu thak el tum ben alang ipam ke sonsoni la mang jong poning tung labang la puhelo je alang li pulo hironi along ke do PGR along lilong ke do tum han feta me 5% al tharle de pena 5% ko pine la puson kera bang pine busi kipu la pela da bang ke il tum jong tung la puson 5% puke bang na hokta piniar ni fa thegong lang je alang li pon alang tum koda pencil la bang so abang ke long mala bang ke documentary mate la ke ketok dak lapuson ke avi bon fil tu matha jong fidu plotang te lang tu mang la baso la mang ke teklang dak nanti la penon apor bang ke karbi englong det la lapuson al forkar along le katharli la pukali ke damtang asamar lu ku fitame guru khuti ta ho kajiranga ta ho hilaku kapre la phone eviction bang ke karbi englong assam government atum penon market deng bon boy la sila bang so सरकारी along lelong kedo boy atum phan katharli pon ke lage lam kimi kali labang so process ke lage claim pon boy port sila bangke alang ni kufita mela khironi along PGR along lelong kedo aron re pen kedo atum along kachera abdunanji out avi kusin tum pen pinreming tum lapen alang li fita mela bang so along ke political le nang chu endun de ji aphan nilihin pen pachini lo jong si konani ko pine alang lifit me political le chen ji phan ka body protana lake dil tum kar bilo charlia song pena bangke alang tum feta me si kerang jela por bangke langun chari nang tokko lalo lasi lebang so lahai hui kalilikal kalang alam bangke ka pachata confident ji phan fi nilin feta me pachini lo pen kar biang long along ke do congress tum feta me lebang so bangke nanga cheton dun posipar ni fi taring ko feta me klang lo pulatang te alang litum feta me alang litum bangke laboy ki pi bangke nang fok fi dilil lang tum nal tum athing feta me pachini pon lo la penal tum feta me chudung dilo jibila ki PGR matit bohuba kora ba sarkari matit bhumit dokhol kor thoka lukhokolo 5% reservation diar kotha teloke ti ullekh korise kintu ei 5% kotha reservation korar kotha tu ajiloke mo kono dhonor teneke poa nai hetu tiu অতি সোনকালে ৰাইজক দেখুৱাই দিব লাগিব অন্যথা এটো মিছলিড কৰা বুলি আমি আঙুলিয়াই গ'লো বাইদেউ